imekwisha. Maana yake yote uliokuwa unadaiwa, madhambi yote uliokuwa nayo, mashtaka yote uliokuwa nayo, shida zote ulizokuwa nazo, matatizo yote uliokuwa nayo, Yesu aliyabeba. Magonjwa alibeba, kupigwa kwako alibeba, kushindwa kwako alibeba, aibu yako alibeba, machozi yako alibeba, majeraha yako alibeba, kudharauliwa kwako alibeba. Alipomaliza vyote akasema imekwisha. Maana yake mshitaki wako hana lake tena. Mshitaki hayuko peke yake. Shetani ana maajenti wake. Shetani ana mapepo. Shetani ana roho mbaya. Shetani ana watu wanaowatumia. Shetani anao wanadamu ambao wamekubaliana naye. Lakini Yesu alisema imekwisha. Manake wewe unayeamini leo, amini yote Yesu alimaliza. Nizungumze na mtu mwenye matatizo wakati huu. Mateso yako Yesu aliyabeba. Aibu yako Yesu alibeba. Kudharauliwa kwako Yesu alibeba. Nasema hivi, umaskini wako Yesu alibeba. Matukano yako Yesu alibeba. Unachotakiwa kufanya ni kumwamini 100%, kujitoa kwake, kwenda madhabahuni, kumwabudu yeye, kumtukuza yeye, kumsifu yeye, kumwangalia yeye tu, awe na hatima njema kwenye kazi yako, kwenye ofisi yako, kwa bosi wako, kwenye familia yako. Mwamini Yesu, mtegemee yeye, mtumaini yeye, lifuate neno lake, uwe tayari kupokea, kwa sababu mateso ni hukumu ya mwovu. Mateso ni laana, umaskini ni laana, kudharauliwa ni laana, kutukanwa ni laana, kudhihakiwa ni laana. Ukiwa na Yesu ndani yako, maana yake Yesu atatukanwa, Yesu atadharauliwa, Yesu atatukanwa, atadharauliwa, atapigwa, ataonewa, lakini wewe utakuwa salama. Hakikisha kinga yako ni Yesu. Mtangulize Yesu kwenye maisha yako. Mtangulize Yesu kazini kwako. Mtangulize Yesu aliyesema imekwisha. Maana yake alikufa kwa ajili yako, aliteswa kwa ajili yako, alishtakiwa kwa ajili yako, alipigwa kwa ajili yako, alionewa kwa ajili yako. Naongea na wewe mwanadamu, unaniuliza nifanyeje? Ukiamini, ukikubali kubadilika, ukikubali kuwa mtu wa maombi, ukikubali kutembea kwa neno la Bwana, mambo makubwa